Pasalamat sa kanoing kabalenta mong overseas Filipino worker ay lilipagyo. Uling pasibayo nung akayabengening bayong banwa rin kayang pamilya. Halos sa 2 dekada na kasing nilabas o banwa pang 2004 anyang nag-celebrate yung New Year keti Pilipinas sabing kayang pamilya. At king paman niya lubong king 2024, mureng kayang immediate family ding miyang bunang grasya, nune pati ing kayang siping balik king magalang. Bistaman manayune kabilyan king biengeni, kanu meging masaguli ing delana ng Pagyo, a survivor na kanu ning human trafficking. Nasabi kong biktima na ako ng human trafficking, uling, yung alubang kong obra, 24/7, ali kami miluluwal, alimbawa, magobra ko rin, ala kaming day off, siyempre 7 days sa tsuka rin. Kami maapamasyal, kaya patitan sweldo, convert in peso is like $500, equivalent to 25,000 pesos. So, meron akong college, high school, may 5 akong anak. Di na kasya kanuking amo na ipagyo at may kipagobraya ka rin aliwa. At uling alayang masaleseng dokumento, misubuya kanu ka rin obrang eus tu pasweldo. Siya ako 13 years ko Amerika. Isao pong binye na itang ringana ako, ginaid na lo. Ela mga pariwara, chichiak na lo, palilingunan na la kayong pamanganda. At the same time, magobrayo. 2019 na niyang menikwayang working visa ipagyo. Kapamilatan ng US Trafficking Victims Protection Act. Agpangking kabalen OFW ing kasopa na ning IMA Foundation na metong pro-women action na NGO ang makabasi king Angeles City ing menantabe kaya anya may kapagobraya New York. Kung sinap ka na ako, Miss Susan Pineda, taga Angeles. Ang kaking akababski, sinadjust na ako nung namasang tinggawan, basic na nga na ako lug. Antimong survivor ning human trafficking manalakaran niyang advocate Pagyo kareng karapatan dareng OFW ang maabuso. Tutukan nung mabayat ing makalaut king pamilya kabang maninton hustisya, kaya ing kayang kausan king gobyerno, mirilan ng dagdag proteksyon ding kekatamong kabalen ang makipagsapalaran abroad. Nga sabi ko mo, timo kareng mangarap kalupa ko dati, bisa lang miras Amerika or no karing bansa, kailangan pakibaluan tamo pang masalese nung maanano itang kararasan ta ka rin. Nung nano itang obra tamo, itasweldo tamo, sa bagay na naman sabyan Pero kailangan balo tamo. Na itang basta ating mag-recruit or agency man na susulungan ta kaagad, pakibaluan tamo rin. Basiking datos na ning US Embassy king Manila anyang 2022, maralas mabibiktimang human trafficking deng kababaynan. King kabilugan asula king 638 deng babaeng biktima na ning sex trafficking kabang 418 noman deng babaeng biktima ning labor trafficking. Samantala, basiking data na ning Philippine Statistics Authority anyang 2022, asula king 1.96 million deng OFW at maigit adwang dalan na libo kareni reng ibat keng Central Luzon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.